Yenara yasra otufu Allah subhanahu wa ta'ala na shirin yi enka ya komche ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam enuanum ejidifo ebere biara na yeta akai nipa edesoni se otufu Allah subhanahu wa ta'ala ana abowo na ono na awuhia bibia e wasa wo yede obe opinche no wonne nimu ese na obiara yasram sa wo pesa woni nyankopon tam na ebe ye fepa ya dia ene jai boka menko boka nche obi eni ho a obetima abowo je otufu Allah subhanahu wa ta'ala safo no mo ye 419 fo etebere biara na obesore anajo na onyankopon nyane wa anajo se walo se woni alwalo wallahi kuta adua we la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbi ghfirli to de bia no betimede awiye obeti Allahumma ghfirli ni nyinara eye ejuma wallahi sampa ibo we komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam say at once atake na yaje umpa ibo no na wo stress a ade am say komshe be shere bia no otufu Allah subhanahu wa ta'ala ebe emawo say wo ye obi a wo sere bone anase onye obi a wo tete bushan tamne dia ende de obesere otufu Allah subhanahu wa ta'ala na wadi ebe mawo